Haos na velelepnom imanju. Život u uslovima reality programa može biti značajno drugačiji u odnosu na svakodnevni život. Reality programi su često dizajnirani da stvore intenzivno okruženje gde učesnici žive zajedno pod stalnim nadzorom kamera. Ovi programi često uključuju takmičenje, izazove i socijalne interakcije koje mogu biti stresne i emotivno iscrpljujuće. Također, život u reality programu često podrazumeva da se učesnici suočavaju s javnim kritikama, ocenama i sudovima gledalaca. Također, život u reality programu često podrazumeva da se učesnici suočavaju s javnim kritikama, ocenama i sudovima gledalca. Ovo može imati emocionalne i mentalne posledice na učesnike, te zbog toga često ulaze u zategnute situacije i odnose. Na mreži ispliva snimak na kome se može vidjeti da je takmičar reality elita Nikola Bukelić bio previše agresivni i bacao predmete, da bi sprečili da neko bude povređen i ozbiljnije ugroženo, obezbeđenje moralo interveniše i zaustavi ga. Javnost je jednim delom pobunila zbog toga što Bukelićeva noga je u gipsu. Iako nisu trebali da ga spuste na zemlju, uspeli su da ga obuzdaju i sprečuje dalju eskalaciju. Ne dramite, nego recite kako je bilo. Ako je neko agresivan, to je Nikola. Objaviti kako Nikola malo pre priča da bi Teodori život uzeo da su bili napolju.